Si beneng rana ratu tersinggung aden yang ulian petanci ulian citeklat tekron di samping aden belum bongkos lang rokok anak jakti perot sing nepuk-nepuk jadi jakti perot bang sajo perot nggih ci ulo-ulo ci perot to nggih mangkala ngamol aden wah iki sing nyebak kadang iki pasang yang sing ada yo tekla-tekla ayang kecaim yo man yen kene ulu kedang duduk terus kalian yati sing ngepuk ini makin sapuniki sarang sang sayo di tiang ring mana yang kantun kadi baos meduduk-duduk pemargine waktu piring sempah pemargine mangkin mande nyatur kuano waktu di tiang aliran cokor dewa melodang parak-parakan duwene sinalih bingil mande wenter ngangin nang serang awak jantan sampun kemnyawah polas jikudo kalayang senine ido dane sarang sami sampun aturina genah melinge kan geni anduk silo kelongkon ngajiang senine Bido. Ampun nak Kenton. Ampun masuk nak Kenton. Ini masuk baru Bido. Dah. Cing aja can tugase ke pura. Benar. Nunas Tirto can Suboman Tirto dong. Ken Tirto. Nih lo Tirto. Apa ngaco bungut cia? Ini apa nih? Yeah. Iya, Chan iya. Benda apa tuh sing iya? Not air. Oh. Air. Emang betul. Be cangket wal, kengken pemunyin ya imade. Cai cangkil ke pura base selungar nunas base. Kalangon taman ide duagung istri. Yen sumbo man base jelabang dini langsuane aturang ido. Oh gitu. Jani tangkil ke pura malu nunas base. Langswane. Oh. Weh cangkil.
Kalintang lobo mana titiang ratu bangku mana titiang mangda digelis cokor dewa kena beli rawit ipun beli becol sampun luas seluruh kal tambo mangda medagi ngoda cokor mangda gelis kena mangkin mana titiang jaga murukang cokor dewa pemargi ternyalin kayunya meragelis wayu raris perot ampro titiang ayun belajar memargi mung. Belajar berjalan. Nggih. Bagi Udiang tan ciciang iring. Sake wala ade-ade. Nggih. Sembeng bau matangi sampun jeung meneng diamben pon ciciang. Bau lagi sampean kayak tenang coba gelis kena. Oh, gelis kena. Ini ya. Memargi alon-alon manggi. Kantung ngomot cokor mere sama-samaan ini kan tulis kena pilih gimana pesan sampun sore jaga teh iki sami jaga lagi juga dia pacang ampun nang ngeglis kena padahal kadang kangkah cokor sampun kena benjang cokor dewo Cepat bantu aku. Waki kanti nyerok Gusti Nuhakene cai ngajak ini nganying-nganying
Bon kebatak mirip gobone bagus. Tomawen ki melaksana sadeng aplesa. Nang mekenoh ci malu. Yadian ki metakon malu kapeng banyak-banyak. Mirip ban kaden ci gobo bagus seduen bakal ngampeleng nak liuk seliu-liuna. Takoneng deweke yen cara jani bojoke yo. Yen super kantor. Jete makutos nyak lantas nguyang setir to jagegeng wen mana lo sing nyak keto. Cita pengen itu cini. Yen cai kena hang wake. Luer cara yo manduko, cara yo ikatak ni ngoyong di petem punyone. Kang Wang bantas silap-silap kain cahine. Ni mula antas ngejapeng saren ya ni itunyong mula sarua sak padone ni madan luwe ci. Bangko ci.